Sky TV la Kariabantu mwebale mnonga kuja kuba Cap Martin Hotel Elizova MC Paul abaho myself nampo singiro mukoro na mgenzi wanje chairman wa Angels of Praise Choir Amosi twembi twenka kandi twatizo kuleta culture amwe na gospel entertainment kwaya zinyamwinje munonga Angels of Praise Choir Melodious Family Choir Trust Choir Zion Mshozo Bwera Choir Chionga Ape Singers bona n'abafukani mwabare bampa saja entertainment game. And today chikora obwiro bwenje bwo twatuzindika ishaze reshere birabira na mukaga December ko this time twakuteframuza jangu tukora kasike tukakora mpaka Martin Hotel ka Shagama ensiza barisa for example Chiyonga Igomba na Bwera zateranda kaburana nihanga lyankore enture yeri amana mbabare benture bajereba na kwaya zinyamwinje munonga. You can look at the people nabasakora abantu enyuma yanje abantu tubetsero mwire buke munonga konkade I believe mbayikiruzo mutoro kora burizoba hagana man ga Sky TV na Radio 5 have been telling people mutsakwa torika Shagama. This is how much Sky TV and Radio 5 can mobilize kandi indeed kozero bwire buke munonga, but next time twenda kuchanguse no kutwara mu district sagani nabwo ico ahabwa Sky TV na Eleki ezo shoga za Sky TV okwagira kwasaganye kinto mukato kordo tukakirebaga kandi tujya stretching mpaka omyanye ndije kwanenda kutureba Sky TV enteza Kiyonga emitwareji cyamayiza mwatwatandika kufamo bituru kwenda twatandika kufamo sente zawo zatandika kutwera muhadi ate bitwabaka kahono mara bweni sente zanyi zatandika kufamo zatandika Melodious Family Choir, ladies and gentlemen. Melodious Family Choir prepare to come. Prepare in Muzum DJ box mkore selection division goronga bibiri. Dena bagambet baimbargam. Tware tano. Nuzoza shaba abagambet abachiyonga. Hati ni nchirza burumati. Twaza ku opening up. Melodious Family Choir. Melodious Family Choir. Karaba kubarari. Bakumbara zimki harar kirizi gisetkaniga bambara magabasha bazagajye bandiza gutwashangire gagumuke ikasetera umuzumhango n'ikintu gazargaho zagatanga ubunyatso burkwera yo nashanga igumbere nente zakaha mazenya nkora umbwashungana bwarwemerana abanyantu kubagira rahangati yantera hamuto kugira ngo niho zabayire nirumbagana herariye tukota akayireba yanamutse twaganira yamakwizigombera umugamba kuguriyo gw'amajungu gonke ngomeyera na bwanjiri zashemerwa kwasiba kuri yo ku meeting ente zo mukamo muyaga gwasiba no kungutera gwihera kimwe kabuhara opposite na bushobwera hagati erizubi ngo niyandamera na lisanstani sahagande nasiba ninsatiro we migongo zaborra yo mutobere twakayonza yabare ikati amuri kintu gizoba ryagenzereza yakondera nkagari hargamba zejaniga kangisira shomberanda kubaretsere gateyine rukwatorfuka kayitabikere kakagonye nkazeshera na risase mikonanya mukazi yamwamu atikana mhembe namabara neni minto yenkerenge yabare zankwatira karimi karungi ngo ngihimba zanyeshengereza munonga nanya nargaho natetuka nayeteyise byo kufa kwazo nabinaga mbimbe na muzana nahimbe nteza rwanga bonte zarhanga yanterereho mukona kambonora ngunzaga yabare karera nuko kureba cyacyanyeri nyana kamosho karebe yampeta cyacya buhenzere kasheka karebe yabyabure akareze karebe yabirashara kapesha karebe yagije cyakabanga yabare nenkirigiri hangwe no bagicuisa na mukuto Son of the revolution, young and vibrant, energetic, but shorty, Muhozi and the order of the Uganda's gift, a vibrant general, son of the revolution. I fell in love with Muhozi in the order of the Uganda's gift, a vibrant general, son of the revolution. Mutabani wa muzahura, omujegejo w'abazahuzi, ingamba genero Muhozi, kenergaba omudumizi. Mwenye anafanya nini? Mwenye anapenda nchi yake, pia na kazi zake. Umetenda kazi zako vizuri, afande. Tunakufanya nini? Tunakushukuru sisi wananchi wa Uganda kwa kazi umefanyia nchi yetu. Tunampendeza nini? Tunakupendeza maisha mazuri. Asante afande. I fell in love with Muhozi Kainerugaba. The order of the Uganda's gift, a vibrant general, son of the revolution. I fell in love with Muhozi Kainerugaba. The order of the
ikome ngo numwebare ngo konka agenda timu yawe mwebare munonga okuteka teke kintu kiti omazima nareba ekintu kisya abantu beine ebiconco nashemerwa ebiconco abantu bevuga abantu bafukana abantu beshongora omazima ekintu kyaba kirungi ntwikiriza nabwo ekintu kyaba kirungi abishemwe wenu nanigira nkumwamwa akikunda nk'oku nakikunda ebintu ebi tubisye haihi nka recording studio ninga bakyeta ki recording studio negire ebyokukwata amaraka tubisye haihi omuri Kabura abaana abaguma nibaza Kampala kurikodinga n'okuza kutaho ebyevugo byabo obundi kyirira haihi nikicendeza ha sente kandi nikicendeza engendo kumukumpe nokono mandi yo ningaruka mukarure byanjye nomati bikutayo kandi bagira ngo iwe notsiga aha abantu bari noza ko yanjura kuri yo mushaka hatu muri aha kandi bagambire na kimwe nijagara ko mukarura kakwija obwire bwabo bwashikire n'umwija kundeba muri cyebye byishike na byebye bizire bibanze bigwenture bicyura bana bo bakagira mu gishaki yo ninye ngwenture hamurundo ogu kumwambengire buri ni mango abanyakabura tumukundeje tukurenge kugireti mwene ibyo kumbenga mbirike muhatu mundebe ko wanyu akuba ndiyo mbi wanyu munyakire ngo kundi hati rere ababazi mubareke na benture bajure nture yakaruru ninkebisha abakaza barazireho norumwa gonga toine cyo kwihayo tsindi kirotura hariya akaruru mwene abo mureke abanze bashitamo mu ntebe bashyikemu rero nimo mutwareho wanyu mukuru debura rwabo nebyo bike ranga bampera umucana nyenda kugira handa hinashika inkwija kuhenderana imwe konka umutima buzima mbere ranga bandindira urugando rw'inarwishongora tude mura nyumbe ni jamu nango muri abantu b'amana tumwene nangande ziri yaho mutere maturu mungaruza amana ladies and gentlemen hati Melodious Family Choir please come mwije hati team Gaya iwe na nuwahora team Gaya na nuwahora hata bafukantu atandika kurunda mu finals hata bo baza semis baza semis zabo empaka turaje kuzakamarirezo abafukana bakwa baferu kufukana kwa kuriyaha mbwen team Gaya na nuwahora mugende mwetebekanise nimo mukurata Melodious Family Choir please come hazan twena tujitete hukatoche kacha abagastama gireki yakora hwa jamani tongera kubakira kandi kiriya hansa futarama iwakateba kosta mota kageza kwetenzya hina baginya banda bitegereze na tukumanyise vangu team Honorable Doreen Elia kureka
Shujeho imigisha yawe hano mbere n'ubusinge katukusime ahawe kicucu ekiwa tuherebusha tugume tuyarizwa umurimo wawe katukusime ahawe kicucu ekiwa tuherebusha tugume tuyarizwa umurimo wawe tuyarizwa umurimo wawe. Very good. Ladies and gentlemen, Dateru Imanu inenge mzina. Ko muzina romanyana rero ko kanya kabirga wagiriye bu ata wena yaba draw wanji aha ngandira tata wanu jera ngwenje kwituisha Digayo amusuronda yo mfukano ndijo uriyo mana hino warga ngori Somara yasariza Somara yasariza Iroko zuri Ngori yareta Kashi enoka Tora chi Tora unafukana no wankori Chegambe No wankori Yeizere ninga yabur Yesha ndikaf Yesha uito wankore Rugondi kafanyenga Ana niyo ringa Nyebi anje byakomaho Ana niyo mpira kakwa hakutaka tale kana muna ibare ka haka na ba kunda mushkali leka koi hada leka piste Anani yabani wagamba ana niyo cyo yeriye he yeriye yamurema aha are ogna yuko ga kwata bya kwata tuderi kare mushkani mushkani Muhammad Afkayo Ati mwega mabana barebe ture ha Ingmanya oboko ngomutemo ananiya no mukorobo nsabugenda porampora Kuinarira dia bakaca ugatindi tamushikire ogo kwera bafite jafa mushikane je turebe mushikane Okay kare mbatero mungaro zamana mnoga bakaba
yo kubanza twara ko yo kubanza umwana umwe ogo kare wewe beneko tira atabantu baba ko afkana umwana wakore yika umwana wakore n'intori yo kubanza kure yari iyo kubanza yika mukire ana niye yajya ngo ye yamate munonga kana we wakabira n'ubundi warahakana tuwaka ngahezo izo twari rokota mbatera umungaro zamana munonga. Ladies and gentlemen, munchirizo mumbereji mbetere nuwajurikira gavumenta bamwita Robert Wakanda rogo mukoro gavumenta ne gumanya kandi director gisha naye bari munonga ibari munonga yabare sam hati twaza gukora tuti nanisha bamwe izarwa rukunjiri kunganisha ubura akashaga yice baro bashobozi kunga eshonge ya leta hayamani ino mwichi witu muharanyi nenye kwima izarwa yanyu yankora birungi nakwata kwariya nataho umukono wabo kuba bamanyire kuri yo munda cyangwa ifite yo umukono agiyaye naho nagamba muri bembezo bo n'abarungi kuba kandi hino kwata urugero rwigwire cyangwa no kutama umukono akatikorera icyo mugasha akatikorera kiti kimakatira manyamati nekiriwe are manyamati ne ekintu ukakundana no kuzana wakakorera yo mwene government yegituru muhati no kwata abo kuba ebintu byo ebintu biteki ongabi uhayoha weno mwisho abakumanya tuza kushobora cyangwa kongana akwata uhari bafite kweyanga ukwenda kwekunda myaka iri kuyisha ngito abantu abanyakabura umwana wo tumuhereze mukuru tutamwita umuzomo abakora kumugenya mama tukubyamba kiti kubyamba tutamba yabaza kubaho abo kuba ememo yakora ya government na from office of 7 ya kantebe mungi kugende muzamanya mu ngambiri nambere kugamba kimushawomu egitimwe ryaha yateze mutore 50 waba abazana abafite mu abizi those come with a jar fanta bano irahe ezo nizigahemuro nizigamba that is the money aja please hata tuera kwa tero muziki tuko you have paid your money mwasasura sente zanyu mweja mwastam
kata bihereze ekimwasha shora tuko very good whatever the support ate yatsiga
n'umunda nikurutse n'amago n'inko niyakafernara bahambo butagira izina bwandimbi ikagira myamikeka zagize umudangwe zkwatsira mukono ne karamare yona n'ibijiri bishemutse zagikire ngoma ya burye nigamba amasiga mikeka nishemutse ngo ninkazihe zakuzegera ubwire bwamigaje ikakora ikijaguzo cyo konokanize simo garka mogo go kusinga zintabara zo mushango gwiguru cye cyagakaranga zagembeka byamayenje ngo gutwara gukoze bisingo ye bagenzi byabo statement kansinga ye kanyero naraganishe kazi mutuma yambanje atete zabwanye mo kwitara kigira nebiho gwizina n'ikitsimbe ryirano boshasha amazu okutaha kwente zarwa mayenje zigaize ni tanga n'itwa muto mu kikomento kwezengerenge ikatoka nanya nazarwa cyamwinda zacwandise komeye yashare bisera byamurinkana nagira ubwo washota nagato ikakingera no mukija mihimbe gaya komda rwaza kwaterereza byombi byatwata muisha barebe ntizoreka no mbye bagenzi byabo ikanyite mu amaza kanugo mu kamera hakwina murona abanze kweterera cya cyambona aho ninyetorero kwikirana ndigayo rwiguru ko shureza ni tumwe mu ikatetuka yazongo mu mama yajira kwate ntoro yo kumenya ubuze kagira shongora na cya cyarashara wente byo nawe jara haburenya n'imirimo y'ubunyango mika gitandikira sati ya kikadene yishe ibamba ryari nyeme kibono mumbasika n'ingamba kira hanko mkono mu parliament tete n'igambure z'amabareka kineka rwisinga nyonganyo wiki cyamsiyase mu mukapinga mvunano antar komensete buzo dore byo kazani hakansikare mu kugigara kamu yabaye bwihe barho museri yike cyargora arkashtamwe imenyetike ikirza gogo musemo hingurira shomerente bitabo byo buzarwe zanigine nyereke jware kayitoza fine ngwikasho byo kunenya ryari nyuma hagwe njwara yunkar pinge miti ningwe kaberekererwe hambiriza cyatera kashe kwente mbike nenyete nikigambiro horfere nyangwa kazi yamayije kayikeza kabambara inungi cyargora ne yenyine ntoye wetsimba manyake tsimba neza amabare hakanise yinyimbura rusingise nyene cyesigo kirongete nihunga hungiro mu ntanda muzabisheko amagingo akamaro nyagenge itarura muto bundi sinziri hangu mshana gwabiragira gwishangire furukwa no muragazo gwa rwamayije reto ko kavuga ko staretu ningire kazera toro buyonda cyartare kuyumwibagana rya kishongana wisho biterwe sigeye kombe kagiye hamirizana cya cyartendu yishembe biyabusho nakutona konzi cyakibamba n'ingamba cyo twisenya na yarumuru mukungika gitembese kikombe kabano cyarasenda go kondogoza cyanyoreka mtugo kuyasingisa amagunduru rwara haburisa bwakazana shera mushombe kayizirwa neza kushembera nakanyenye bwo byako cyerera nagambo murongo n'icyo ntangwe icyo cyargo n'ishikirize ibyo bwishikina yekara Fom maguru zangire cyavugana na muyambi cyose nigihendera manyumutuguye bigikateza hamwe cyarwanga nagantan ngwe gasingirire garga yo kwa kwizina rikizo ndiriye hero mburere burongoro kagikaza rya kikuzantake manyira umushayijo rwanyemerere mbere biri yagagaje n'ikirtamza no wegenda mwe kamwiha mu kigambo temporary kare kibumbisa kagiye yamana rakondo bihogo bya kagamba cyarero umuzuzi wa byamugonza n'inungire sibigire nitegere kiyanja cyangwa kunyitura haifu ya cyagatibi cyangwa rubure na mugenzi wawe wa kagamba mbwene kwe kwishartereza bazatyarize kakunde kashongo kagamba na tatondosha bamukabwe mbere biri yarumureka giye tondera gwizarana cyari kuri umunasere byo kushomeka rutanzwe kirinto baje nabwo umuntu agiye umutavu yapampa karero rero mushakamo cyane nasabaje bahera ngo yazarana ibi cyakagwerera mamsengare z'ikigombe cyakandwa na bugoronize hari zo kurebura akanyambuko na biyonze rero kanuki cyane nanga neza birakasiye kurahura amasigo zatembere ndako murere kwechuza kwekoro marato kwa msanaro bahiro zamera riso wakatukuleta gisigaga nisi gisigaga nantaje bihugu bicyakaribe bihero barade bugwe bagace cyagakaranga igihandi ikiri igihanageza ngo yatakabura ikindi kenye gitesha wikwatira ucya cyabusho byo muri markwati ko niye kikameye ndezero mu kiponge kagitsimbe kaje nigihe nimbaje icyankuru kasi amaisha gange gasi amkirare kanyere nafunze bicyakatunze nyonte kagira ngo munyana za rwamayije itakasigaiziro mutuma n'ibiteka ko byagumane bigiyembana ebyo weje asimuro maraka gace cya byankaje abagambe na bayisitasta nikeje tindere tonga n'urubanza rwenkanda ekayina ko kuyarihereze kumisho byaranyamosho bayisimira n'abagiye tantare kasigaje abagakwe karashazi byo kumuruka hamore ko gwebegana cya cyari nyuma barenkarega
cyakaryanzare nte inabere ni kugatende kuremura atungete igihe ntekarabo umuntu nakuyarwa n'ubumuntu agizira ngo nditwara yaba ni yarsingura rikende se ryamukure baranzira nakanga kwabo kuzavundekereza bamwe abarkataba ikibaje no kiteganya ko kizarwa mu kashenya mu batkanta mpamvu niyo byavundo buzimazi makanga kwabo cyo cyakarangi yanyeteye bihembo kwiza yagisinga yaba ni yabe kibazo mu Rwanda atungete gayo gakebya kugarengana nagete bikimo umuntu twakwatsa hanse byankanga kwawa misho twagomata kangira cyo cyabyanza abarkataba weje berashwe kirwa mpiranya gabura mugakiye kunga ngagitanga ntimo ko muzatutanga inyimvu mushubuza mbanza mukamanya mukamayo rutaranema ngwitarize nikomoro abarkataba nite y'ikizimbe kitabushikane yafashe rera beremo yanhembe gatenya kukamogora honinga gare itakakashubuka bunda mukoko atungete garagere inkondi ishigane yeshonduze cyakagomba rutanta muri beze mpapirambi wagari begemo abarkataba cyartamizo mwiteza kagamba nashanje ariko nahagandi tugwetinga hakanda garhunda magana mu atungete nanizo cyera korera banyeta fanta nindaga Rwanda yebare fanta yebare no mutero umugaruza manu mnonga akagara asawanko buyaye nagabantu mebanda yokono kane begaramo ayagera sabakera adayingo marabamo bantu mebanda zonkete banda muntete korewa kamarya daratuzano asaga majengo kozera nabo bantu mebanda bamukuru rwebesinga kakangumba abakama arongo marabamo bantu mebanda ninyare kishengere zarwankenje urudangumba namzoba mwashonga rwanyatezo bantu mebanda kurate zabato asenkayedo bonebetamenya mushimwa Songo marabamo bantu mebanda nikirisinzo bunyanyo okwibatoye bazara begera kwanza bayonza magerage bantu mebanda aforo y'abatora asenkayeje binurega mabere bayemutaka ya pendekere yona mwiza mebanda mwinzere kamawanga harawareke kamawazina nanda baba manye mwebare imwe pangara mwamwineyo gonononge bangwi kwinteyo mgongo yonkora yanga vyema bantu meba imwe pangara mwakamawanga harawareke batusengenye nintewe azonchere vyemetabo bantu mebanda kakona narowe akakonde kasande nomurisa anaganye bazerwe kamwe bantu mebanda kachoza na chase merengane ndidide na shontomba bayawene kamare mabajebanda Jabaje na faramba yabina Ampira raje na nabihema abono bamanya mwebarebanda Nuko bukazi na faramba yangena Teka yokere no kwanza na roho wa mogoge Tisinga na karunji akamwene Na jakuta azaja mukano murebe bantu mebanda Semeri wena faramba yangenda Akihena na yabare wena bene kamarema bantu mebanda Ntanga kabokene kansa sara munywano we Waksene wakasa muhendo tezo wakakasa enkongoro Karna yare gadma yana singa ndeberwamo bantu mebanda Tutoro sawaye bere nyemwa Kepo bonsora nkwa Obeshongari nyemwa Barana bantu mebanda
Namazima kuba ibintu nkebi tugarra narashibi tu reflectinga tugaraka tumanya ebyabire biroho itu twabire tarho ni bise kitinisa first of all one ureba abantu kubar kweshongora kubar kugambente kubar kujwara. This is something pure culture and nebikwegesa kuba mu culture mu abantu bakandi bega mu binja abana bakabyatunga obwenje bwinji uhimba narisho mu kweshongora ushanga abantu batunga mu obwenje obwakubasa kuba bisaho ombiro byomisho. So yeah, I want to intekateka ngo nubwo bwire nkabanyankore nk'abantu abakurire mu the cultural corridor abana bitu kubintroducing this culture kuba karicheji ino none ngambana wa twebuza hariyebi ibituru kurebesha heze aba bakubikora ko bareba harigireho twine generation neturye nyuma iri kuja kubanekora ibi bari no bakora ningira ngo nubo bwire utushemeye kubantu tugaraka tukakiteka hwejo. First of all nko mwebemezi wa Buremba nko muntu orukushomesa kandi nukurabira ha radio ningira ngo nitwe nkabebembezi eco neco kubanza bateca kabiri nka journalists twino kugambira abana generation ngo ibintu birunje nuko kuzina byabaka miliyoni byababebe kuru. Yes, they are good things konka we have our own tradition dito tukakura tuta abana tubacamanya no kushakuza abana tubakumanya kwita mugano abana tubakumanya kutiganda abana tubakumanya kombeka abana tubakumanya kunogora. So these are the things that we should concentrate on okwenda kureka ho buhangwa bwitu bw'abanyankore obuhangwa bwitu bw'abanya Africa and actually at like nation at large. When they have culture activities, why do they put the chameleons and what before culture? Ask her. Mary abana bita tukuzire hati nabakunda kuza kureba Sindi kureba Shiba kureba chameleon umwana wamugira ngo ayije umukivuro nkeje kiturumu nabaso butakwetegereza what mom but really don't you think ngo emikoro nkeje nimirunja habwa culture yitu ngabanyankore ibare munonga mazimeje emikoro yanshemeza kandi nimirunji munonga abo kuba konkanagira obusasi obo kumanya ngo culture yitu ningo buhangwa ibyo buhangwa biliyoni buhaho akana ari abagurusi bakweshongore bintebe nkakatocho utwareba ureba ngo no muntu atine bamuriyo mbigere amakuru gacho ngo kibasa kwa cyo nchwaho abana bitu bakuferwe byo buhangwa babo tubaramanya mwe nabazire twena ntihigwa ninga ntshabwa twakutunga ho time yo kugesa abana bito byo buhangwa bwabo tubire munonga westernized western culture yatwara munonga twenda kureba abantu abakumansura abantu abakumayiminga nkebyo kongare byo azabikabyine n'amakuru mingi tuza kwetegereza western culture tureba ngo ebyashongore monoro n'amakuru gabyo bibura konka abantu bo byo buhangwa kwa kubana bihaye kintu cyabo ngakatocho go kwiyana gamba ohura ngo hine message ninga sho butumwa oreba ngo hine message ninga sho butumwa obwayo nasya oreba ngo hine message ninga butumwa bwariyo nageza ko leta ida nagamba nko abantu bahinga basharura babyaro ebihimba babuburo babugesha ende okama kuitera ebintu byone byo buhangwa mwana shanga no mukweshongora ko nkari mu message eyo ne kabana bitu mbena bazire ombuhumuro ngomu mugezeho mugesa abana ebintu byo mbakundise kwa kubatakunzire cultural activities zebyo buhangwa bwe nebyo shongoro nke byari shonga naza kubona arebire nke bitine makuru
abo kuba takumanya activity ninga sho mwogogo ungakwa kuba namanya ngu atahura ya picking interest yo kuhurikiriza amakuru gari yo mchevugo nkeki amakuru gari yo mbyashongoro byakatoke nkebyo buzima ya ningira no real no reba ngo abana nabakunda kweshongore bya kamiliyoni wano bigeragerana no kwa abana babire bakura no bagambente so kugambente is too traditional but now umwana nakwa namanya kweshongora kamiliyoni abana butuzire bamanya kweshongora ibyeshongoro bya kamiliyoni bamanya kweshongora ibyeshongoro bya Shiba Spice Diana ukatoka mugira ngo wagambe hwindisha takazigamba abana bitu nibarye nubazanga feature yaba mawito na batatitwe eibaresireho don't you think turgen tucita omazina goku gokutungura ebikuruka omukari cyaze zine ngano kutungura nebe bitukuruka abana tubakimanya byo buhangwa nibyo turiyo ntigezaho kugarraho omuntu kumanya bya karcha ye omuntu kumanya ururimi rwe omuntu kumanya ihanga ryarukurugamu nicyo twatureta aha kugarraho buhangwa no kwegesa abana no kugenda omesho n'ihanga ryeitu. Thank you. Kagamba buhangwa buhangwa butashi buhangwa butashi abana nibakunda Shiba bakunda kamiliyoni uko mukoro tumukuru munonga undi kwenda ngo tugire bitwaganiraho hakari cyayitu y'abanyankore nko kutuje mu mukoro we twina abana butuzire abana bakunda Shiba wamurangire ikivuro cya Shiba nakikunda munonga wamugira uti yeshongore cyeshongoro cya bebe kuru na wasa kuceshongora ati na hakureba ati na hakura achezo ico ne cyeshongoro cya bebe kuru mukamugira ngo wagambente nari ashakuze naragane ibintu ibyo byenzene bibaho noteka ngo tugo muhanda nkogo nari itwa kabaziye tushemerere kutandika kwegesa abana bito bintebi bikaba bitine kirunge cyabire kirumu itwakubasa kwegesa abana bito mwe bari munonga abare ba Sky TV imbanzo kubebaza nka management obona no busingi mbazo kusima okitine sa president Yoweri Kaguta Museveni president wa Uganda ahatara businge tebe kubaza ko bahwebi nabo bashaba bor kugamba ejona nentunguka kai kubaho leta bintu bingi konke tunguka kandi kai kubaho waye bwaho rigire naho kuzano basubutahamanya mbere kushanga nurikangire ibyeshongore bindi ibyo takumanya makuru gabyo kandi binamakuru ebinyene kibikwegesa ukashanga nibikweba cyumanisa ngo ho kuza no basa gota kuhamanya mbwe n'ibintu bikuru abazire kushitama nabana babo okushakuza kakurumwe ibintu bingi he nibikwabere no kwegesa kogesha heje no basa kushanga ngo mwana nabaza kubona abantu beshongora takamanya kindi kikwegesamu teni cyari yahihamu kogesha yuna no shanga nazongozo mutwe konko mukuzongozo mutwe wayega muki mbwe tugari cyenyuma entunguka ninungizire government ne promotinga buri muntu wena ikitono n'ikitero cyo kuzana no kushakuza amanyana gone n'umurumo hati bataha bagira ngo bataha abantu mushakuza hariho kutaha sente nje basagurimo abantu bengi mbwe ntwino garuka nyuma batobibira no vurana bo abazire twaba binkwatire ki nibendere nibitkwata mbwe nanisha bangu government kuzura umurumo gwayo neito tukore imirimo yitu ngabazire tugarara abana bayite mucwe omuntu amanyuko ashime kuba najwara yari yo mbantu bakuru karabantu bakabate omuntu kotegeka ko umwana atari wawe umwana ushanga atari wawe kongo umwana ushanga umwana no umutegeka kikaji yamba hukushanga umwana no tina abazire no hari muhereza umuntu mukore kitinisa kongo bwahati no shanga umuntu mukuru narikaho nahingura arimere n'hagati y'umwana tugarara emha ubuhango bwitu amahanga gagana gatungukire nigamanya ubuhango wabo waza China China bagamba urumuri wabo wangana gushaka umwana wawe yagama nkuru urumuri rw'umuka oje ngo n'umunyacyaro hata mukino mukaga kugamba urumuri taruruwe rwari rushongore karagambira yishomero omuka
mugarra harimi noza kushaka nk'abana batungukire nabaremwa kugamba n'abakikuru babanye n'enkurugo mwena nishaka kutugarre mco yitu y'ubuhangwa obusinge buruho konko obusinge tubukoze sigi tugambira abana baitu tubegese mutwe tubegese karuko twabe tutwaza n'ibintu bikuru atoroza kushanga nk'umuntu atabakutuma kameze genyungu nogamanye hat TV free executive no manya ngo ameze genyungu n'ikari kintu kirunye muno koshanga nagafuka mbeno tuyino kumanya ibintu byenyima entunguka ninongi Peterson konka n'ibintu byenyima ubuhango bw'iki tuyino kubumanya tari umuntu utagira buhango bwo wota manyira ho rigire naho kuzana basubuta hamwe government kuzora umurimo gwayo nizo tukora umurimo gwitu mbezi nsima Sky TV kugeza ko mune promoting ibintu ebyo hakaro TV umuyihanga radio TV Uganda konka shahi TV ni nyingi konka TV nazo kushanga eshahe bibakureberaho ushaka bitakwezera hange kitinisa mbana ngo tureke kugumantere ntoreka abana bato ebitare byitu tureke kwega nisima government kushanganirwa na service yaga umuyihanga mbeni iwe government yakuzora mu rumogo iwe kozireho kinko muzeyire akushobora umwana yaze kuzayishomero no mutwara Peterson baza kwatesha heji ninge mutiro kuzintwara bank konko katwara oka kushanga utwara umwana wawo izari ngo mutwara ishomero konko katwa okakwata sente ositwe kutintwara sente bank hado tabaza kutweka sente banka aho nyote ko umwana wawo nkagira umuntu wa mutwara ishomero mbena bazeyire no vuranza baboyitu tureke kwa binkwatire ki nibije kwenda nabitwataho ihanga ritebekaine obusinge buruho konka tubukoze sege turenga twabutungamo Engoma zabo turwacyasha nakoza bakavuga bwejo batasigara omuri kibingo hamwe n'yabonye bakagitase byose bagitura bagirisa ikatenga zaboga n'ingambe bwejo engwande kego ikatsamura bugwaje bamusi yazo yamukore yibeta karo karo abantu abangoma yashikoza ingamba abakatwatoka kashera imba kwejo abamuganga abasarada n'abashamba n'abarwani babo rekambagambeho arokatwatoka kashera hamanitangara muramura ubeshale n'abashambagara togoya yabashika bamwe karukoza n'abana b'ingoma yashikoza ingamba abakatwatoka kashera imba kwejo abamuganga abasarada n'abashamba abantu abana b'ingoma yashikoza ingamba abakatwatoka kashera imba kwejo abamuganga abasarada n'abashamba Urakundo babushara nambuya abadahunda imbere abaranzi abatera gishaka bacyarwera abarabura bazerekeze abataragurwa banyamwimba abaragura tundo babushara nambuya abadahunda imbere abaranzi abatera gishaka bacyarwera abarabura bazerekeze abataragurwa banyamwimba abatera gishaka bacyarwera baragura abazaranizire abacyanzire abirire n'abanya umugabo bakomoka karamwe bakabazabona bayanzi omufurika karagwe bagatansa umwegishaho ecyabaranzi kikatuka abayanzi bo bagenda badasera nsinga abaranzi bagumana baranda beija badase cyanzire ensi yabo bagemara bagitura bagirisa cyanzire y'abaranzi n'amasyo gabo yagaraza
Shaka shomba wa mawanda Awaka junsi berweza Awa tete awa muransa Eka shasha wa kasese Mebare Oji wana Shara Eka goma Chinana na makaka yashimuka Shirina buhongora akayanja tihidama
Shuro yunne chisibi umaran charanera Ena maware gerga hiro Ejira higenje monyo Emtaza ina nuchire Ejira enkange fuzire Zibare Ngwenito ka UPDF ndonda bente ija official munavyo kira UPDF ito twate bagore kirekya kandi ebyo obikorwa byona bigiro byebembera kumura muhabe numwehaba numugaraka kikuru kokanyoni bendeze iki rahanga simu Afande Fred Ivare kandi nyenda kugambira beshongozi ngumwa mtaku enaremu byone bikozire etubere iromuzire tunasema sante muzeyi ruhembogwe nanisha bakota mungarota DJ tere chitwecho ure chetu simbe enaremu byone bikozire tunasema sante muzeyi abanyarwanda twina musinde tuhiriwe emyura n'amani gawe muzeyi tunatembea amani tunasema sante muzeyi abashaka mayanyu Uganda tukachumura tunatembea amani tunasema sante muzeyi abashaka mayanyu Uganda tukachumura Shongora, Lindeba Uganda, Itangara, Netumuka, Obteka, Nosije, Uganda Nazabu, Muzere Muzere, Amashomero Marunji, Nabaroro, Ebota Nunji, Uganda, Enyamutino, Noti, Tizifte. Okarabaliza COVID na Ebola Oftina hanga kwawe Utstambire Okamwebisi yako muzeyi Yebale Oya mtu wa usinje Ibali wata na Ebola Omene mbezi wawenje Tuhabura Yaweli Museveni mnyanywe hanga Emundo ya msita, karamare, wakabuta tunatembea, tembea, amani Manyani movement, tunasema sante muzeyi abashaka mayanyu Uganda
omukazi w'omutima omuhamarahanga nukunda yawe bamagirate aharuze emongira moni yahama yateremberaje zayo nikwaya nifsima mamagirate omunde tongoka inewegisotina mutindo tunasema sante mamagirate namuzere wetu azumana asimisa tunatembea tembea omani mwenye movement tunasema sante muzee ahawashaka moyoni Uganda tukachukua tunatembea tembea tunasema sante mzee ahawashaka moyoni Uganda tukachukua ni mzee Ai mukama wetu ni kusaba
Omanyi wobomuzeire tagira kwingana obunene tomutaikira weitu ashi Yesu obanyonzi abona Yesu ogela yawe mukama Yesu tugire imbabazi anisha mutera hindi ezine ngaro ukafenda mateka tamba ndamuti abantu ndetse tanga naye bwe ngaro wanje naye bwe eseti yibashe kamana abu kama zente mwe yarku muchirikita yarku munyitara yashimwe murakaza n'ikiranga n'ikino muzuka kama mbona yinde bisanyara se ibitera cyuko banyekindi nyereba okumara ndebe twukubareba mugani sima kacho yusimira gabne yusimira kugimanya yusimira kwibya muhamye kamiha yusimira kumanya no kumutegura abantu batamutege ibintu bakamutora akamara ngweni ukunda yabaro kayamagara gawe agavumenti hati nyokanye kabiri ni gawe ngete sinyine kabiri takurara mpamvu wala kubaninga baka muntu bali hakatata abantu abagatugira bose gogatubisoma hata kanye na kamuntu bori aho brother doro gora fitera ko ni mure bastani mure ariya narize rango bizamo iki ni cyatege nabaka bikana bizita kuzakira no kutumuza kufunga ariya urado kasanya asanya okarasi ai mwega mbete banungi wakana banungi diwa kundire kujero renya ko nacho na muri sentara gizera ni pa na ni porko so renya ko ta ko so ko so muri su bitu so sinyo ngeze chikacho bueno baraza yaho ya na unu muntu aga murindira renya tataka ya sigera mkuru unakundisha mtu kama arumkuru urana nyungaro kwasiyo bakunde ane baraza yechiri we amani gaw ay guri amani hakande kama hakande hatorere bata kopise kama toltone kama kama kaya sentira awama nyoku musire kama simumpere stomuchibu ugoma nyogizarwe muri yo kanyo katara mwesongozi katara mugambo weta bache bampachi anyere chibungu chita hamukachi bagara ni ukuntu nyama yabaro kunya mukamiha yabaro kugira amatsiko ishwita abantu bene amatsiko abantu bene ki bene babigendero cyangwa umuntu nagenda sinoza kusika tembuzi kusika tembuzi kama Escutambi, foi no matsiko genshi. Yes, abari abaze muri kibuga kugenda kugera matsiko genshi. Ora inete na wasikira sikumye. Dine chwa. Hata na mbisarize kimwe. Omuzi kwakira mu nzu ine. Wacha bajitu afanye. Ndikamira kuzima. Wewe ndiye hati mwenda kukuru. Aswata ni kulokuya. Wewe yabaro kunyeta kamjano wanje ndakubansente ni ukunda no ukunda yabaro kumariyecho kuma ugendo kacho bitawonde ukugenda mukarunda samse konganye kira mwetere gatamba ninjira kureba utandu kwijya social media rutambura yari kaha mukuru iri kigambo kiyagambire ikigambo cyo kikankwataho
nyongaza kuma ngotiriza president wa Dr. Museveni agasharinga Uganda yabane munongo kwimuka mukoro otari kuzwa government ukagandara government ushe mukamu nicho nayitera tambuko yabane munongo kukombera mukama kwezo mushagara tanaja kumtamba wenga kuonga kumurisa kushanga nomanya abanyarwanda bene fu byabo kubimbwatire ki roherendo kwata bimbwatire ki noherendo kwata mwene tatakagira hari twazitero rango batangire watretaha umungaro pamwe samana kana mwenga pahuro amos kama behezo mushagara mwayabarije kukozesa y'ubusingi obu government ya president wa Dr. Museveni kayira hangera shira amashita mukabukozesa je mukabutunga hatende zo mashoroza tarum soro kuzakoshara mwakuri kintu cyanyu ekimwe hamwe mukimanya kandi nimanya mugende kimwe kurira cyangwa mwenye ni masima abanyayuganda ni masima kuna president ni masima kuna ikibira cya yenare mwebare munonga bakishagara mwebare munonga bakikatera karuru mwebare munonga bacyagera mu gukora nomanya aho bwamwe byo mbayikuri nyango takukora atagira kiyari iwa ntamutende cyo gukora kasi bategateka kujya kubyeki eshara kitwagambo ubwire bukomere ko ganyo nimbahamza umwami nayebare bakuru bamaye aho umuntu bakateza aho mukashagama aho umuntu wabere bisa ubane kituma aho mukashagama ngo akaraza aho gatorogwa ntakiro gatorogwa mwana mazima kushanga amahemu yahanuza aha muriyaha mushitama hadi rubatera hamko muganira nabo ase government ya president wa Dr. Museveni nagakizo habera nabo kumaza kukwata na hazati yawo iwo noje mu kubi yabere bityo eji Uganda yo mu mashahe yimpwe kundira ndi hanga yoka era mu singi ku musiyona ndiko mu rusenga gandara mazbaga hikire ko kabayi por nekira kangu gandara ushebe nywano wanje iwo kuri wanyamurika ndiko bamursa bikwatire ki bahendo kwata nimba cyase nimba gandara maso eri hambo usingi eske bloke de kugambura ko kuje hona ushebe mukamanya nayo bari mwebare munonga kora government iki mwebare munonga kujikunda itokatukande enyiri yasime ke kumibi naga majingo mbashibura nabakushisha nabashisha ongeko kwata ko man bisho ko twaganda ko sinye boroho obano yanga kubuhurra obato kubuhurra obo sinye boro obo wanga ndakustamaha namarika hono ahimkurikira nabasinzo kusinda karemwa yakazira kunzihoyo tenje kwata kwata bana shuka kubata gambere bintu barubera kubuhurra nabe kwese mugere gambere bintu kiriya ngo ina matu turakuhurra so mbere na abantu base kugambara government barakuhurra mugabe yumba ibere ibyaha bice mbere ni masimba ya Uganda bari munonga Paulo bari munonga fitikate ko mukoro bari kuhawa stress kabareta bakastamaha bakatarama bakaganira bagashemerwa ubona no businge ubu government iki ya restre tuweze runga accident nga government iki ndiyo ni bendera ina bintu bishime ko ebiko baganda no manya haro kurra no kurkiza kandi ucyukiza bakata no munkora government iki bagandara okugira tasya nyingi abukuri abantu harotaro nunga abantu na government n'abantu kugira tasya baho niba rodi yabari yahani ngaba TV etasyemwe nire tirabanye Uganda ushaka kutamona government kandi tindi bakuze omuntu wine tasyemwe haje cyaje kwataho bateko kupiga government kandi tindi tasya nyingi ezo kupata kureba kuwabaza kutungu ekicyayanga okuru yembekeje arodirisa aromuyambo arura kamori hadi washaka kushaka wine tasyemwe emwe tiyonka haje cyaje kigamo ozo kwekwaza government kandi tindi mahanda mingi mwese kurra zikurikiza zifitano mu ngoro president nareba kitakarebere abayaba barebere imwe bari aha president yarebere bashikuru banyu okoro barabatunga obamburra obatumburra
konka muri abantu mbishuka ngo kirisa president wari kutabise n'ibya tugambire bazima kashire ne n'abaganda kintu kuteka matema mu mataka to kubanza kucikiriza wota kakirebe mbere mukaba baherezo mugisha bahoroye bari munonga okubona nabantu kaba okabataha kandi nabo bakayija bakakuhagira ihanga tebeka ine ihanga rije Paulo ahanga yutaka kutarama emono nega matara kutarama wene ibine byanga hi kwenu mukaba baherezo mugisha Paulo kana ningisha naraba hotel bageta porofani umanyamyano wawe cyaro mukama hotel muzayanga nazanga gatazare manasubira kwentiwe katugeze naturuza marinda zanga kusetukana kwatara karozare manabo yabo yendeza yangira cyane katugeze etsufijya fucha ushitse turantete zanga kusetukana kwatara karente zare ego ndikafanya nasubira kwentiwe ire na abura kendo kenjura kayihamagamaga namanya mfarumuzura mpambo yempanga none yandaku katugeze ubuye washahitani kagabra nazakubizo ego ndikafanya zagarura n'umukanja karwe ngondo zashomba nazashonjora nazagombera nazabiga n'ibiri Paramata byarwe ngondo zakumbaga kandi rwo kikokuru rwanda rwo bageze ku rwajumuka kandi zo kabari zagarukana zarwa katugeze zagarwa cyonzi ya cyamshabere kombi ngo kabe turi n'ikindi cya karindi abayisabete no munyarukundo yendize dukumu katugeze nirazago kumwe zatsubukwa n'izindi kunda nizani rwani tane ngo mukubingana katugeze yegeka n'amazoba karendeze kabe turi tegekeye cyaro kabe n'ikindi cyanye mushiwa cyamshabete akamurekeza mpimbe ko katugeze kabe kubisizana ryo kubanza inekenega nezike turanagira umutima yitwe tutagemanyi katugeze yayigo zagabrana yatunga cyo yisirene yete shika shonzora na cyatwara umwanya muri katugeze amagambire komeye cyunze na karembeze nitwarana ego ndikafanya zagombera ne komeye yashara zashakara agiro n'umushambira kente yagibura katugeze kaba yazahira umutogo nyene zabaye ibingene yatomu no mukono negiro na yagamba nira karahanga katugeze ende zona zahindika zashamara kurebe cyangwa ego ndikafanya yagereye cyane barega ko mukwatatera nyamushwa cyamushabeta akamurekeza ntembe gondi katugeze urumarebe ngono yakarembeze na cyonzi nitwarana ego Ekome yashakara nagiye urahigura nakina natsiba amajentesha barahanga ego ndikafanya akikongore ndende kemera iko mikirya rwango na uramembe gazo gushunga nitwanze nyana mpanzige namugobe ngombeze niburo katugeze yakuri mkono namakuru kugamba byawe ro kangameze urayiteye yazako wakakara bo kurwana kishara cyasibire kitero mtsutsu ngwaza rugambere nemshare yayira namhembe gakunyu katugeze washutika rwanizo na mukanitaha na karaburi ya cyaragamba kandi sento mugereza ne tonyoro katugeze ikinda namhembe garkwera byagiye mu mugenda cyarhamwe mbigereza sasuko kuri yo kumwana kumereka gaga ego ndikafanya nyamashyo cyamshabeta kamurekeza mpembe bombi katugeze rwari ikintu gacyange igikomere rwana ngo cyuke tareka mushare ku kamera ego ndikafanya nyamashyo ne cyamshabera raro nyanyizi ni tienda cyarcyange kora rwose nandikumva katugeze omwe nakariya munyagiya cyamshabeye ndigumita shikiri ego ndikafanya azisetwe gumani igikamera radiro mwindi kasete karijemo muri sobo yatswe mpaka kamera kare mu muragiriza ngo atero katugeze yabo icyo cyarcyange kora turi mutogo nyene ndikasubira ihoreze cyaro katugeze atkabagambire ganshanga mayeje nyimbura ego ndikafanya turi ngumbe kashije cyo cyere kabugarira kagamba ego ndikafanya cyafunzo mu ntara nyimbura ko yanje tushirira bagaba byinse bitagamba ego ndikafanya kashanga no mayeje maregete ngo kenye mbona cyane amanyagazo utasingwitura ego ndikafanya ngagira bo mukasheshe baza kumpente na yetenga ngo bagimbe ego ndikafanya bakagira none zine nyana kamukaga na kitoro no mutumwe sanguru manya kwa mpukaga kamanya kwatangaye katugeze kashara ko rubango rwumbu mutogwente bakazeshirira iketa nabakayikunda habwa rwombetse ego ndikafanya kamba gambire kasinga shanga singira nakaruko ko binyemu ego ndikafanya nakabitindira shanga na Paulo kwiyabagana banyita kwikiriza Amosi chairman wa Angels of Christ kandi umushobozi wayo kandi ubwiyoborere ntakagambire nani nyenda ntakayebwa abo abantu abatwatize munonga Yesu buri umwateye mu mani buri umwakoze Imwe
kabashanga h'umunama yemyenda n'uwahita maridona narende boshashesha yifumba temkono bisyo beito nyabaramwe basibira kuga omukasheshe mpaka shahe zitano basima Sky TV barekuba naito na radio 5 ira kali abantu
turi after time channel nakaga na munana kandi hotsibire up now abanyi bakora babareri side VIP section abantu bona abajamukoro gwitu thank you so much. Sky TV irakari abantu mwe supporting artists mwe supporting choirs mwe supporting Ankole culture for God and my country. Sky